Real ni Ilocano. Itang bakit agsinatan ket awan kad longlong daang tipuon pagsinaan ta ay jaklak uma ibagbaga awan anay adu akwarta ken adu adelata nga puon pagsinaan ta kas na urnos nga agasawa idi kalman in bagada kaniyak anapan ka kanjay lawag naglugan ka basit atrak ketjak amot napaspasamak ngem idinta sing mangpetkan iti sumuno nga agsapa pinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inaldaw biyag ko ngagpalpaliwak iti kastuy a kasasaad no ari gemjak pay nakaimukat nakalugan ka manen ti basit atrat di monsan maililiwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak ngagdan kasupon daytoy bulsak itan bakit lipaten nak basit atrak ng tedken katragsak tuy handog ko di mumeten kayat imas mumet di basit atrak di monsan maililiwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsak itan bakit lipaten nak basit atrak ng tetken katragsak tuy handog ko di mumeten kayat imas mumet di basit atrak tuy handog ko di mumeten kayat naimas ken ka di basit atrak Real. ni Ilocano.